tunamisalimia kabisa. She ni communauté investisseur CI. Tunakuya kwenu njuu ya kumipatia mafundisho yenye tunafunga njuu ya kazi ya SAO. SAO inapenda kutosha umaskini, kutosha njaa, kutosha magonjwa ndani ya bantu. SAO inakuya kufundisha koma kulima, kutosha umaskini. Tulikuwa na rima, tulikuwa naonea mokintu, lakini wakati SAO inatufundisha mafundisho hii, tunaikala masiku ya mingi tunafundishiwa, na siye sasa tunakuya kwenu kumiletea ile mafundisho mazuri. Je, tutalima kilimo yetu? Je, tutavuga? Na je, tutaenda kumbele juu tuishe magonjwa ndani ya mamili zetu? Tunakuya sasa kwenu kumiletea ile mafundisho mazuri juu tupate kuendelea, tupate kuona sisi wote, tupate kuishi maisha mazuri. Asante SAO.